Sial gati nasib Wayan Santike, warga Banjar Dinas Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Ia ngalahin ulian nabrak pelinggih di Jalan Singaraja Longpina, Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, duga Selasa 28 Juni, sawetara jam 3 sanje. Kasih Humas Polres Buleleng AKP IGD Sumarjaya nyeritang, Santike rencananya lakar ke Kalibukbuk. Konden neka di lokasi, kengken kaden unduk nih korban saget sengidang ngendaliang motor nih nganti oleng, laut nabrak pelinggih lebuh ane di sisin rurungi. Ulian kejadian entu, korban metatu digidatnya ajak ditangkahne. Ia manpai banget ke rumah sakit Paramesi di Singaraja, cederane besangat nganti ia ngalahin di rumah sakit. Tim Bali Express ngelaporang.